moraš bit mašine. Dobro došao brate u raj za kripto sine. Biti Unix platforma koja je sve češći izbor među traderima i naravno ne bez razloga. Radi se o platformi koja je spojila brzinu i jednostavnost i ogromne pogodnosti, ali jedna stvar je posebno odvaja drugih. Ono najvažnije, nema KYC-a. Da, dobro ste čuli. Nema slikanja dokumenata, nema video provjera, nema čekanja satima i danima, vrlo jednostavno uđete, koristite i trgujete. Zvuči gotovo nestvarno u 2026. ali funkcionira i to savršeno. Pa se one koje cijene privatnost, brz početak i fleksibilnost, ovo je ogromna prednost. A sad bonusi, puno bonusa i stvarno ne štede na nagradama. Korisnici dobijaju atraktivne bonuse odmah na startu, super nagrade kroz kampanje, ekskluzivne pogodnosti za aktivnost i posebne promotivne poticaje koji znaju biti, pa ajmo reći, jako motivirajući. Šta još platforma nudi? Top likvidnost, 800 plus trading parova, bez VPN-a u većini regija, uključujući čak i SAD, što je ogroman plus. I naravno do 200x leverage-a, ajmo reći za one koji vole malo više adrenalina. Sučelje je jedno od najugodnijih koje sam ikad testirao. I da dobijete testne tokene za isprobavanje platforme bez ikakvog rizika. Ako tražite ovo sve što sam nabrao, onda je ovo definitivno mjesto gdje trebate biti. Link vam se nalazi u opisu videa i u pinanom komentaru. Uđite, isprobajte testne tokene i sami vidite zašto je ovo platforma o kojoj toliko svi pričaju. I vidimo se unutra, ekipa. Pozdrav kriptaši i kriptašice, slučajni prolaznici, dobrodošli na kanal Kripto Kafana. Ja sam Denis i nisam financijski kripto savjetnik, a ovo što gledate su kripto novosti. Nije mi bilo nekih 14 dana, ne zato što je ovo bear market i rat i ne znam šta. Rekao sam bit ću ovdje i dok je, da kažem, loše i bit ćemo i u dobrim trenucima. Jednostavno malo obaveze i nisam stigao snimati videa. Bio je jedan video sniman već prije nekoliko dana, ali nažalost tehničke poteškoće, nisam spojio zvučnik, mikrofon i nisam imao vremena ponovo snimati. Imao sam baš dobre zanimljive teme. Šta da vam kažem, evo nam su još jednim kripto novostima, miriši naravno na rat, barut, politiku, ali i na Bitcoin, jel? Uglavnom 2026. godina, možemo reći da BTC pleše na jednoj magičnoj granici, vidit ćemo kuda će i šta će. Imamo danas zanimljive vijesti, neke sam ostavio od prošli puta, od prije nekoliko dana bilo je onaj skandal oko DeFi-a i hack itd. Jel? Ali šta vam mogu reći, BTC evo već 5 mjeseci je ispod 100k, daleko od naših očiju, nažalost odvija se jedan rat. Evo danas ćemo pričati malo o zamrzavanju USDT-a, malo šta se događa to u Francuskoj i naravno zašto bi ovo moglo biti možda, zašto je možda najbolji 4. mjesec od 2020. godine, jel? Vidit ćemo da li je ovo prekretnica ili nije. Hajde da vidimo još jedan put, eto, ako se niste pretplatili, pretplatite se, lajkajte ovaj video. Pišite vi u komentarima slobodno da li mislite da li je ovaj 4. mjesec, da li vama izgleda kao nekakva prekretnica ili samo eto mali dead cat bounce. Hajde vidimo što ima na Twitteru, ja ću krenuti, evo sutra bi mogli vidjeti opet Michael Saylora u shoppingu, kao da mu nije dosta BTC-a, vidit ćemo koliko će i šta će kupiti naravno. ETF-ovi od svog nastanka naravno, tamo od 24. godine, zanimljivo, evo imali smo samo 9 mjeseci od 24. od 1. mjeseca 24. samo 9 mjeseci outflowa, znači samo 9 mjeseci bilo u crvenome. Evo 26. za sada se pokazala kao zelena, vidit ćemo hoće li tako i nastaviti se. Naravno napominjem, moramo imati jednu zelenu, odnosno poslije zeleni svijeća jednu i crvenu. Razlog zašto smo zašto ovako nam sve izgleda, zašto nemamo povjerenja u ovaj rast i zašto nam se čini da se ovo ne klima i mnogama, naravno karta Irana. Šta se tamo događa, nitko ne zna, kako će završiti, nitko ne zna, različite vijesti, mainstream pokazuju, ajmo reći kroz mainstream vidimo različite vijesti, na nekim alternativnim kanalima su druge, šta je istina, ja nemam pojma.
Ja vjerujem da će biti mir uskoro potpisan, svi se nadamo tome, bilo bi dobro za naš kripto market. Šta se događa tamo, kažem, nemam pojma, ne mogu točno potvrditi tko priča istinu, da li je to istina, nije, ne znam, evo. Naravno, razlozi, brojni su teoretičari sada uskočili ovdje i kažu da je to nafta, neki kažu nuklearne rakete, da li ih ima, da li ih nema, neka se neko bavi drugi tim, mi se ovdje bavimo kriptovalutama. Što se tiče polimarketa i sentimenta na polimarketu, evo 54% su šanse da se potpiše nekakav mir do 30. juna, odnosno 36. tako da evo, ljudi vjeruju da će se ovo završiti do tamo kraja 6. mjeseca. Market i rate cut, odnosno rezanje kamatnih stopa, mnogi vjeruju da bi eto federalne rezerve, odnosno američke federalne rezerve mogle ne dirati, da tako kažem, kamatne stope najkasnije tamo do septembra ili rujna 2027. godine. Nije dobro za kripto, ali evo, promjena, vidit ćemo kako će novi čovjek na čelu Feda koji dolazi uskoro, kao on je onako zagovornik, da tako kažem, rezanja kamatnih stopa. Nadam se da će ispuniti ono što je rekao. Da li ima ovdje prostora za rezanje kamatnih stopa s obzirom na rat u Iranu, ne znam baš, ali vidit ćemo. Suludi potezi se dešavaju, tako da me ništa ne bi čudilo. Što se tiče Donalda Trumpa, evo, on je kritizirao Vrhovni sud, jer je Vrhovni sud naravno naložio da se vrati novac koji je uplaćen za tarife ili carine, tako da 159 bilijuna dolara treba biti vraćeno. Kako će to proći, ne znam, suludo sve to izgleda. A ovo je još jedna luđa vijest je da eto američka vlada prihvaća, odnosno da su objavili na internetu, da će prihvaćati donacije za otplatu duga koji je 39 trilijuna dolara. I sad kaže, ako bi svatko donirao 1 milijun dolara svaki dan, trebalo bi 849 tisuća godina da se otplati ovo. Ne znam, neko si dao truda, pa evo izračunao, suluda brojka. Ništa od toga, dragi Amerikanci. BitGet će delistati 22 spot trading para 30.4.26. godine u 10 sati. Ako držite neke od ovih coina, provjerite evo na BitGetovim službenim stranicama i ovdje nekih coina. Znam da neki drže Vine i tako dalje, Mbox, neki stariji coini, jel? Vidimo epidemiju delistanja zadnje vrijeme, tako da često posjetite, ako držite vaše kriptovalute na mjenjačnicama, posjetite te mjenjačnice, pogledajte službena obavještenja, obavijesti, notifikacije. Može se desiti da kroz nekakav period ne možete povući vaše kriptovalute. Najsigurnije bi bilo da ako kupite vaše kriptovalute da ih povučete na nekakav vanjski wallet, jel to bi bilo najbolje. Možete onda se ne morate brinuti oko delistanja i tako dalje, jel. Ok, top 10 altcoina po CoinPediji koji bi se trebali pratiti idući tjedan ili iduću sedmicu, naravno Zec, Zcash, Pengu, Tao, Siren, koji ima suludu pumpu. Chiliz, dolazi svjetsko prvenstvo, možda bi tu mogli vidjeti nekakvu pumpicu. MPC, reći ću zašto postoji MPC, mislim da je vezan za to. Algo, Osakor i vjerojatno Phoenix nekakav bi trebao biti. Oni kažu pratite ove coine idućih 7 dana, vidit ćemo. Sedmica bi trebala biti Algorand, tako je. Core je nekakav DeFi na BTC-u, no zanimljiva skupina coina. Kao što rekoh, evo, donacije primaju čak evo preko Paypala, ne znam ko bi bio lud donirati američkoj vladi. Sami su ubili, jel, kako kažu, na ovim prostorima. NFT je zadnjih nekoliko dana bilježe porast, jel, zanimljivo.
zaboravljeni NFT-ovi. Neki su vrijedili preko $100,000 ili $1,000, sada evo, da li je ovo nekakav, da li se, možemo reći, likvidnost vraća NFT market, vidit ćemo. Ali zanimljivo jedna vijest, jel? Baš ovo nitko, ja mislim, nije očekivao da će se vratiti. Što se tiče, evo malo ću se još vratiti na rat, Trump je objavio jučer, odnosno prekjučer, evo sada u vremenu snimanja videa, da eto otkazuje se pregovore u Pakistanu. Inače, delegacija je otišla u Pakistan, otišao je i iranski ministar vanjskih poslova, međutim, eto, javljeno da nisu pregovori, da su odustali od pregovora, da se ne slažu oko nekih stvari, on je nastavio svoj put dalje prema Moskvi, kud već. Evo, u petak smo vidjeli vijesti kako uopće neće biti pregovora, kako neće putovati, tako da stvari se mijenjaju iz minute u minutu. Ne znam šta bi vam rekao trenutačno oko ovog svega, jel? Nadam se, evo, kažem da je mir tu negdje, ali i da će se uspjeti dogovoriti oko svega. Što se tiče BTC-a, BTC nije, vjerujem da je ovo na tjednoj bazi, odnosno sedmičnoj bazi, nije zatvorio ispod $60,000 tamo od 2024. godine, tako da evo, nije tako loše kao što izgleda. Da li možemo dole? Naravno možemo. Da li možemo gore? Apsolutno, jel? Mislim da nitko to ne zna. Jučer je, evo, bila jedna večera za sve Trump, odnosno za holdere Trump tokena, bila neka pucnjava, tako da evo, ja vjerujem da će američki predsjednik izvući najbolje iz ovoga, jel? Da će se opet pokazati kao žrtva. Ko je, šta je, uglavnom kažu da je napadač neutraliziran i evo, da su svi, evo, Melania i prva dama i Vance, da su svi sigurni, jel? Tako da eto. O tom potom, jel? Znam da neki ljudi bi rado vidjeli druge ljude na čelu Amerike, no što je tu je, američki narod je birao. Prije nego što nastavim na ovu prezentaciju sa vijestima, kažem, neke vijesti sam ostavio od prošlog puta, da se osvrnem na kripto market. Market cap prošli put je bio 2,2, ako se ne varam 2,6 od zadnjih kripto novosti, Fear and Greed 45, bio je čak 10 ili 8, čini mi se kada sam zadnji put snimao, BTC 78.500, Ether 2368, moram reći da sam vidio onako blagi rast meme coina, zadnjih nekoliko dana stari coini, tako da eto, osvrnite se ako tražite nekakve gainere. Možda se tu krije kakav potencijalan X, kažem, stari coini, vidjeli smo rast na Engineu, prošli bull ciklus, odnosno prošlu altcoin sezonu imao abnormalan rast. Naravno, to ništa ne znači, će sada imati, sada su drugi narativi u pitanju, ali zanimljivo mi gledati bilo Enginea, jel, kako ima snažan rast. Tako da kažem, meme coini, ne svi pojedini i stari neki coini vidim da imaju onako malko zanimljive povrate, jel? Tako da eto, pogledajte, vidim tu i Injective, također, jučer je bio preko $4, SEI 14%, znam da mnogi drže, jel? Privacy uvijek je u in, poslije Zcash-a ide Dash i Monero, tako da eto, pratite. Ako jedan krenu svi. Monad, evo, 3 centa i 20. Zanimljiv Layer 1, obećavaju velike brzine, no imamo inako previše Layer 1 tokena, tako da birajte pažljivo svoga pobjednika. Naravno, tu i neizostavan, da kažem, neizostavni AI agenti, mislim da će to biti nekakav RVA, AI, DeFi, iako je to DeFi imao, da kažem, pogodak u glavu, nadam se da će se oporaviti. Ok, hajde vidimo šta se događalo sa kripto marketom zadnjih 24 sata, 48 sati, mogu reći neki vijesti su od prije nekoliko dana. Ja ću okrenuti sa Solanom, kraljica adopcije, naravno. Teoretičari se evo raspravljaju o decentralizaciji, no što ono pokazuje što je pravo, naravno
To su stvarni korisnici sa svojim novčanicima i Solana je u zadnje 3 mjeseca dodala 4,5 milijuna aktivnih korisnika. I šta nam ovo govori? Naravno, govori nam da je amortizacija, možemo tako reći, kripta uspjela, jel? I da korisnike jednostavno ne zanima šta je ispod haube, ne zanima ni koliko ima developera i šta i ovo i ono, zanima i da li aplikacija radi, da li je brza i da naknada nije skupa, odnosno da je fee niski, naravno da taj fee nije skuplji od kave koji kupujete, jel? I Solana trenutno drži monopol na pažnju retail korisnika. Naravno, ja bih tu dodao i Ether i Solanu, dvojac koji je, po meni, mogu tako reći, postaje gotovo nemoguće srušiti. Naravno, povrati će biti manji, ali možda nego na nekom altcoinu, ali ako tražite nešto sigurno, nije financijski savjet, ali Solana i Ether su uvijek tu. Coinbase Premium gori, ali 100k i dalje bježi. Evo, nevjerovatni 17 dana imamo za redom da institucije na Coinbase-u plaćaju više za Bitcoin nego ostatak svijeta, jel? Iako smo ispod 100k već 5 mjeseci od onoga dropa, od onog all time high-a, pa pad, institucionalna potražnja ne jenjava, mogu tako reći. Imamo ETF priljeve i akumulaciju long term holdera, jel, koji stvaraju nekav čelični pod, mogu tako reći, ili floor. I pitanje nije ako, nego kada će ponuda jednostavno presušiti i kada će sve ovo otići prema gore, jel? Da li je dno? Pitanje, vidit ćemo. Kažem, situacija na Bliskom istoku nam ne ide u prilog. Vidit ćemo i, budite evo u nastavku videa, imam je oko Clarity Acta šta se događa, tako da vidit ćemo. Strategy koji sutra kreće u shopping, Saylor je dao hint oko toga, trenutno je jači od BlackRocka. Kako, u kojem smislu? Uglavnom, službeno je teži od BlackRockovog IBIT-a, jel? Dok evo s druge strane Sharkovi ili morski psi, ja sam stavio pod navodnicima morski pse, oni usisavaju 38.000 BTC-a, a BTC-u samo treba 0,5% rasta idućih 7 dana da zabilježi najbolji travanj ili april u zadnjih 6 godina, ono što sam govorio na početku. I naravno, povijest ili historija se upravo piše sada, vidit ćemo hoće li ovo biti prijeloman trenutak, ne mogu reći da li započne neka nova era, ciklus, kako god, ali evo, mogao bi biti najbolji 4. mjesec od 20. godine. Rekordna rasprodaja, ovo je stara vijest, ali ja sam je ostavio, kažem, snimio sam prošli put video, ali ova vijest mi je jako bitna, jel? Rudari su izbacili 32.000 BTC na tržište, jel? I to u prvom kvartalu 2026. godine i mogu reći da je prvi kvartal bio brutalan za rudare. Naravno, cijena majnenja BTC-a je veća nego jedan BTC i moraju se pokriti troškovi energije i opreme, jel, održavanje opreme i tako dalje. Tako da je to prevelik zaloga i čak i za najveće igrače koji su tu dugo, jel. Mogu reći dok Strategy kupuje, rudari krvare, jel. I ovo je naravno jedna prirodna selekcija, samo najefikasniji, najtvrđi, oni će preživjeti halving efekte i kvantne prijetnje koje dolaze naravno u budućem periodu. Vitalik, da li Vitalik prodaje? Evo, pojavila se vijest da je Ether Foundation prebacuje Ether u vrijednosti $49 milijuna. Ether Foundation, naravno, unstakali su svoje Ether, bili su ga stakali, mislim da sam to objavio u nekom od svojih videa, $48,9 milijuna ETH-a. Naravno, dio je 24. ako se ne varam, 4. prodan Bitmainu putem OTC ili OTC marketa, po cijeni od $2.387, iako je ovo tržište uvijek paničari kada se pojave ovakve vijesti. OTC dealovi znači da nema izravnog pritiska na burzama, naravno to je mimo burze, ali imamo s druge strane institucije koje jedva čekaju kupiti. Vitalikov, po navodnicima, stavio popust, tako da je samo bez straha i uvijek neko stoji sa druge strane koji to kupuje. Još jedna starija malo vijest prije nekoliko dana, Ripple, i evo oni se i u Ripple, da kažem, pripremaju sa kvantnim vremenom ili sa kvantnom prijetnjom, i oni su prvi javno priznali prijetnja kvantnih računala više nije teorija nego jedan izazov, inženjerijski izazov, i stavili su jedan rok do 2028. godine za quantum proofing, to jest da osiguraju da
sve prođe kako treba, jel da budu otporni na to. I naravno, ako kripto želi biti temelj novog financijskog sustava, mora biti otporan na tehnologiju koja dolazi sutra, a ne samo na hakere od danas, jel možemo tako to reći. I Ripple, evo, ozbiljno je odnosno iz Ripla su ozbiljno shvatili ovo i zacrtali su do 28. da moraju to riješiti. Grayscale i Bitmain u pohodu na staking, čak 70% Bitmainova ETH je zaključano u stakingu, tako evo, malo da sam dovežen onu vijest oko Ether Foundationa, a Grayscale je upravo kupio i dodao novih 102.000 ili 1400 ETH u yield, odnosno u staking, i u 26. Ether nije samo mreža, ona je digitalna obveznica. Tko drži ETH, taj želi prinosi. Jedan pametan potez, jel? Zašto vam ETH stoji na novčaniku, stakajte ako vjerujete da će za nekih 6 mjeseci, godinu dana imati duplu cijenu, ali zašto da stoji, stavim ga na stake i nešto se i zaradi, jel? Ove institucije imaju dosta ETH-a. Evo, kripto tržište dodalo je 310 milijardi dolara u samo 4 sedmice tjedna, ukupni market cap je, mogu reći, malo eksplodirao, nije to ništa strašno. Bili smo na 4 trilijuna 25. tamo krajem 25. tako da evo, lagano se oporavljamo i ovo nije naravno spekulacija, ovo je jedan golemi kapital koji ulazi u sustav dok se tradicionalna tržišta naravno bore sa inflacijom, ali imali su tu i S&P 500 i Russell ekspanziju, tako da evo. Sad, pošto je S&P 500 imao onako jak skok i Russell 2000, odnosno indeks malih dionica, postavlja se pitanje da li ovaj skok Bitcoina bio samo short squeeze. Iz kripto kvanta kažu, zadnji skok nije bio čista potražnja, već likvidacija onih koji su se kladili na pad, to jest likvidacija shortera. Ipak, kitovi na Hyperliquidu su long i vjeruju u proboj. Vjerojatno iznad 80k, tržište je ranjivo, ali evo, uvjerenje u BTC raste i u kripto market. Pak sa druge strane Bank of America kaže da srebro ide na $300, ja nisam našao kada to predviđao, ali gledajte, srebro se koristi u industriji, ima ga sve manje i manje, jel, u opskrbi, to jest u ponudi, i ako srebro doista ode preko 100, ja vjerujem da će kripto, zlato, BTC sigurno pratiti tu taj rast i da će i BTC imati svojih 5 minuta. Evo opet iz kripto kvanta, njihov CEO kaže da je tamo gdje nema ljepote, drugim riječima, kada izgleda sve ružno i da bi da je propast svijeta, tada je vrlo vjerojatno dno. Naravno, drugim riječima, Bitcoin je najprivlačniji kada probija rekorde, ali se kupuje kada izgleda mrtvo, kao što izgleda na 60k. Ako vam BTC sada izgleda neprivlačno, čestitam, vjerojatno gledate u dno ciklusa. Vidit ćemo. Clarity Act koji bi mogao pogurati naše altcoine, naravno, evo, Mike Novograc iz Galaxy Digitala upozorava da su šanse 50-50. Ja se slažem sa njim, i ako Senat ne progura zakon do lipnja ili 6. mjeseca, regulacija bi mogla zapeti do 2030. godine. Politika, DeFi pravila i stablecoin yieldovi su trenutno u klinču, oko toga se spore banke i kripto. Vidit ćemo kako će se to riješiti, iako dolaze neki signali da je to riješeno, vidit ćemo. Sad, zašto Novograc vidi 2030. Imamo izbornu godinu u Americi, naravno Trumpova strana će sigurno izgubiti izbore, vrlo vjerovatno, tako je govore ankete. I promijenit će se ljudi u Senatu i naravno Senat mora izglasati Clarity Act. Sad znamo kako tamo to sve izgleda, jel? Kada jedna strana pogura nešto, druga će namjerno stopirati, bez obzira što ide možda ili ide na dobrobit građana, tako da evo, zato on kaže 2030. godine. No ja kažem, ako ne bude slučajno bilo do kraja 5. mjeseca, što ne, mnogi kažu da bi moglo biti, da je to nekav zadnji vlak, voz, kako god, pa možda eto 2027. loše bi bilo za kripto, ali ajde, vjerovat ćemo Novogradcu, šanse 50-50, ne bude li bilo do 6. mjeseca, to je kraja 5. Očekujte dump, naravno, kripto marketa, ali bilo bi dobro, jer
znamo koliko novca, mislim da je čak i Scott Bessent rekao da trilijoni čekaju ulazak u kripto, ali caka je u Clarity Actu. Što se tiče S&P 500, ludilo je oporavak, eto tržište dionica se ponašalo kao shitcoin, ovo isto starija malo vijest, rebound od 10% u 11 dana, znamo da S&P 500 se ovako ne ponaša, jedna povijesna anomalija, ali evo, sukob u Iranu, to sve uzrokovao. Ok, Sonic, broj bivši Phantom, pitanje je sada koliko ih ovo može spasiti, ali evo oni se isto pripremaju za kvantnu prijetnju i oni su pronašli jedan način kako da nadograde sigurnost bez da moraju srušiti cijelu kuću, onako laički rečeno, i graditi iz početka. Imaju svoj DAG protokol koji omogućuje prelazak na postkvantne potpise u hodu, možemo tako to reći, vidjet ćemo hoće li neki skopirati, ali jedan zanimljivo jedno rješenje, tako da evo Sonic nevjerovatno propao je, otišao u bunar, ali evo oni se pripremaju za to. 7 godina zatvora za neregistrirani kripto u Rusiji, nema više šale, Rusija želi potpunu kontrolu nad tokovima kapitala, eto, žele ograničiti P2P mreže, odnosno P2P scenu, da nekome ne možete prodati svoje tokene direktno keš u ruke, vi njima kripto njihov wallet, nego se mora država kontrolirati. Vidit ćemo hoće li to biti sad slučaj u Europi, hoće li oni to zabraniti, ali evo ako ste mislili da u Rusiji nešto drugačije i nije. Sad, imali smo jednu zapljenu iranskog stablecoina, to je Tethera, najveće zamrzavanje ikad, da tako kažem, tako ako mogu Iranu, mogu i vama, sud je naravno, odnosno institucija je dala nalog da se zablokira Tether, oni su to blokirali, tako da eto, žalosno, kripto koji bi trebao biti decentraliziran ipak nije i ipak vaša sredstva se mogu zamrznuti bilo kada, tako da eto, pogotovo stablecoin, i ako mislite držati kripto, držite nešto što se ne može zamrznuti, što ne može sud naložiti nekom centralnom tijelu da zamrzne vaš kripto. Novi AI model Mythos prijeti sigurnosti DeFi-a, kažu da njihov AI model mogu pisati exploite i jednako brzo kao i sigurnosne zakrpe, tako da evo jaz između sigurnih i nesigurnih projekata u 26. postaje nepremostiva provalija. Trump je imao na onoj večeri za holdere Trump tokena, da evo, rečenica u 26. godini holderi Trump meme coina, nažalost to je tako. On je obećao da će bankarski lobby da neće praviti probleme oko Clarity Acta i on je zadnji koji treba potpisati taj Clarity Act i evo nadamo se da govori istinu da je banka popustila, će Senat to odobriti i Trumpov potpis da će biti zadnji pečat. Ipak kripto glasovi su ključni za izbore, nije svaki glas je bitan. Midnight ili Night raste, pričamo naravno o holderima, ja sam pričao i o Cardanu, da evo u Švicarskoj prihvaćaju u šparovim trgovinama Cardano za plaćanje, evo bilježimo rast unikatnih adresa na Midnightu, 69.000 ili 1000, i naravno privatnost je broj 1 od narativa, mogu reći od top 5 narativa, I Cardano je ovdje vidio šansu, tako da evo, nadam se da će ovo biti plus za Cardano. Malo ću govoriti o DeFi tragediji Aave i Kelp DAO-a. Jedan nuklearni event za DeFi, nažalost evo pokaže da se kao loše za DeFi, dobije DeFi jedan udarac. Kažemo, ovo isto je stara nekoliko dana. Haker je naravno iskoristio rupu u Kelp DAO, uzeo $292 milijuna u RS ETH-u, položio ga na Aave kao kolateral i gdje je sad tu problem nastao, taj Ether je sada bezvrijedan, haker je posudio pravi ETH i pobjegao, Aave je ostao sa planinom lošeg duga koji ne može naravno likvidirati. Gledamo 100% iskoristivost ETH bazena, što znači da nitko ne može podići svoj ETH. I evo, Justin Sun je povukao, zanimljivo, $154 milijuna u zadnji čas, ali ostali kratki rukava ili zaključani. I ovo je naravno trenutak istine za DeFi sigurnosne module, nadam se da će se ovo
riješiti strah, naravno proširio i na Solanu, lending tržišta koji su na rubu pucanja bila. Vidim da je sve ok, ovo je velim prije par dana. Naravno, zaraza iz Scale se prela na Solanu, Camino Finance vidi 100% iskoristivost USDC-a i panični ljudi su povlačili sredstva, boje se da će postati exit liquidity za hakerove poteze. Naravno, ako se povjerenje ne vrati brzo, gledat ćemo masivni izvodu sa Solana, DeFi-a isto, ali evo koliko vidim, sve je to čisto ok. Chainlink data feed stigne na Amazon, AWS, integracija Chainlinka na AWS Marketplace olakšava institucijama povezivanje oblaka, to je clouda sa blockchainom, i Chainlink tiho postaje standardna infrastruktura modernog weba. Sad malo XRP, znam da ima ogromnu vojsku XRP na Balkanu, 35 milijuna XRP-a je povučeno sa burzi, šesti najveći odljev ove godine i povijesno ili historijski svaki put kada XRP napusti burze ovim količinama uslijedi rally od 20 do 50% na cijenu, tako da držite oči otvorene. XRP ima i svoj ETF. Zadnji sastanak s Johnom Powella stiže Kenneth Walsh u 5. mjesecu, očekuje se naravno pauza u stopama, ali pravi fokus je na primopredaji vlasti u Fedu. Walsh koji eto kaže da neće slušati Trumpa, ali pitanje. Naslijedit će inflaciju od 3,3% i tržište koje visi o svakoj njegovoj riječi. Nadamo se da neće toliko, da će biti malo onako ok. Pavel Durov optužuje Francuska prodaje podatke kriminalcima. Jedna šokantna optužba osnivača Telegrama. U Francuskoj inače porastao broj napada na ljude. Onako nije više napad na wallet, nego jednostavno otimaju ljude i tako dalje, jel? 41 otmicu smo imali u zadnje 3,5 mjeseca, jel? Fizički, jel, prisilili ljude da prebace svoje kriptovalute. Nesigurnost više nije samo da imate kripto na svojim walletima koji su osigurani nekako, nego i brava na vratima i držite jezik za zubima što se tiče kripta, jel? Ne moraju svi znati da držite kripto i da ste u dobrom plusu, ako ste u plusu ili kad budete u plusu. Opet ćemo malo Clarity Actu, pomaknite se s mjesta, kažu iz Blockchain Associationa i naravno, evo, vremena je sve manje i manje i zato Blockchain Association i drugi vrše pritisak, žele jasnoću oko jurisdikcije SEC i CFTC-a, naravno i oko Clarity Acta, sve se ovo požuruje, jel, bez ovog zakona SAD postaje digitalna provincija, a svi gledaju SAD, financijski centar svijeta. Kvantno računalo probilo je 15-bitni ključ, je li BTC ugrožen? Jedan istraživač je naravno dobio nagradu 1 BTC, probijanje malo ključa, i ako imamo sad 256-bitnu sigurnost BTC-a koja još nije ugrožena, činjenica da 6,9 milijuna BTC-a sjedi na ranjivim adresama, znači da je nadogradnja hitna ili hitnija nego što to izgleda. Samo da kažem koliko je ta ozbiljnost, jel? Jane Street, kojeg su optužili za kriptomanipulaciju i za Luna kolaps i tako dalje, kaže nismo mi srušili Lunu. Gigant na sudu poručuje da je njihov CEO Lune Do Kwon kriv za sve. Tvrde da su prodavali tek kad je već bilo sve javno i kad se sve znalo. Neko mora biti, a Do Kwon je izgleda žrtvenijarac u priči cijeloj. Stablecoini se sele na Cardano, izgleda rast od 300%, iako se radi iako se ne priča baš toliko o Cardano, Midnight i evo zadnja vijest je bila isto i Špar u Švicarskoj. Cijeli ekosustav Cardana buja, 300% rast stablecoina na Cardano pokazuje da se likvidnost polako, ali sigurno seli na ovu mrežu. Lideri lobiranja u Washingtonu, Chainlink Labs i Anchorage Digital, osnovali su Blockchain Leadership Fund i cilj je jasan, kupiti utjecaj kad ne ide milom, ide za pare, jel? Tako da evo, tako se pobjeđuje u Washingtonu novcem i organizacijom.
Asterdex, isto starija malo vijest, mijenjanje malo tokenomije, umjesto 78 milijuna tokena mjesečno ponuda pada na svega 1,8, 2,22 milijuna i ovakav šok ponude bi trebao teorijski bar, lansirati cijenu oko potražnje ako ostane ona bar ista, hrabar potez za opstanak, a pitanje je da li oni mogu baš Hyperliquid srušiti jako teško. Malo ljudi nešto i ne vole. Naravno, Aster, zna se ko stoji iza Astera. Tron u problemu, aktivne adrese padaju. Tron je inače bio fokusiran na DeFi i na AI, manje više na DeFi i evo cijena Trona testira otpor, broj aktivnih adresa je pao za 21%, malo dosta je to, nije to onako, i obično kada je reli šuplji i ovaj nesklad moglo bi doći do korekcije, tako da evo nisam baš vidio da ima puno ljudi koji drže Tron. A njihov founder tuži World Liberty Finance za $1 milijardu, zaključali su mu tokene, Trump, odnosno World Liberty Finance tokene, a Erik Trump je odgovorio da je tužba smiješnija od banane zaljepljene selo, tipa mi evo kripto dramu dobivamo u 26. godini koja doseže vrhunac, zašto Justin Sanu zaključavate tokene. Bull Score iz Crypto Kvanta kažu da je na 50 i da su medvjedi gotovi, berovi su zaspali. Zimski san u proljeće, vidit ćemo da li je to slučaj. Indeks je prvi put na ovoj razini od kad je BTC bio na 126, ali signal je jasan, izlazimo iz bear marketa, ali oprez 22. nas je isti sličan signal prevario, tako da oprez samo. Kitovi usisali 300.000 BTC-a u 30 dana, dok weak hands ili slabe ruke, da tako prevedem, prodaju, dugoročni holderi skupuju sve, Strategy samo zadnjih mjesec dana uzeo 53.000 BTC ili 1000 BTC, pitanje je s koje ste vi strane transakcije, da li ste vi prodali BTC, da li uopće držite BTC, znam da balkanska scena više ide na altcoine nego na BTC. To je to za kraj, Kriptodrom bivši ili sadašnja Kripto Kafana, Telegram grupa, link se nalazi u opisu videa. Ako slučajno niste član, pridružite se, malo je sada aktivnost pala, ali evo šta je tu je. Bear market, šta vam kažem. Tako da evo, ako imate problema s ulaskom, napišite mi u komentaru, svi ste dobrodošli, ulaz je naravno besplatan, trgujte odgovorno prije svake kupnje, napravite vlastno istraživanje, nemojte bilo koji video na YouTube, pa čak i ovaj ili objave na društvenim mrežama utječu na vas, pratite vijesti, trendove i budite u toku. Kriptovalute su visoko rizične, imajte to na umu, uvijek uložite ono što ste spremni izgubiti, ništa u ovom videu niti na kanalu nije financijski savjet. Vama hvala na gledanju, lajkajte, komentirajte, podijelite video i nadam se da će iduće kripto novosti biti za koji dan, nećemo opet ostaviti 14-15 dana razmaka. To je to ljudi, želim svima ugodan radni tjedan i sedmicu i vidimo se ubrzo.